Ini barang 30. Kalau pasal saya berat, ini barang tak boleh naik. You cakap itu macam mana boleh tak boleh naik kalau saya naik? Ini itu steering 50 juga, steering saya ni. Sekarang you sudah adjust dalam spring kan? You cakap betul-betul jangan tipu you. Ada itu. Apa pasal you cakap tadi ini tak sama, itu sama? Saya tadi saya kan demikian tapi you jangan main saya hantam sama you, saya baru you tahu. Alhamdulillah saya. You mau cari makan saya punya kampung, cari baik-baik. Saya punya berat 70. Iya betul abang. Baru dapat 29. Apa ni? Berapa jauh beza? Kalau kedai you jual RM1 2 kupang 20 sen, you kasih angkat 80 sen, tak apa. Orang kampung boleh tolong punya sama you. Itu saya ada. Sekarang saya tak mau cerita banyak. You cerita kalau tipu, cakap tipu. Tipu. Saya tak ada tipu abang. Apa pasal you kata you tak ada tipu? You sudah cakap ini dalam ada. Ada. Saya dengar. Tipu cakap dah tipu. Apa pasal you cakap tak ada tipu? Ini kali minta maaf lagi. You cari makan betul-betul lah. Siapa mau marah? Abang minta maaf.